wangalisi watukufu hamande heli mriwi dungao yo wajibu riterdo mwene sani mbabi namna rienshio wangwati tuwafikiru kawanusi watetezi basi konge kalisa hao riparao watoto wate wasomeze azizinu ili watike mibure ya utu hapa kawende wade mru no wahunde mbendu wade abo yo wajibu rikeri somesi watoto wanu watitoka sawa ne mazuki wao haula umezi wa siasa ukanapaka mru ya endea de mru nge mru ya mrembendu yade konge hamade elimu nao namna za zato elizakati ndio hamba push ndio hamba go inu ndio hamba endwi ndio hamba contactuel baada yabo ndio hamba porto charbon sini somba de zero sur aprenga monawe demarer inomba demarer chaba tsai rupiangi osipande na baba hayinu mchango mote ono mchango mote ufunja wani sehale na mchango mote ore mwendi tiae fushi wa ngete tunuma tiawa Faransa ule kange kari yao Faransa ule kari yao ndio troba yawe yawe leo baba Badomu shetashao shihar ba heya la replace Zonu regle mini hey what's the way out las real so real so mbona real wala asiba kumwona na mwanao ese reparação de maré deixar hansi bari bom abo omonte namna hiyo sauti yao ndio hali ile sauti ya fush baada yabo ujo onekweko inu uno ndabo bahani ko siseba Mwanauza komori tudofikana abantu si wabangu fubahi nge karanzo watoto waje wasome watikejo mabani ha tema zuki wao ya ukampaka watu hewa de hewa hunde mbangu ya heresi ya
Ada yao oyamba kontaktu. Oi de utsomezo gari lipata. Tango sho gari ngo atropatse hali ngo beshia lerena kata oyamba kontaktu. Abo yimu otokia no fushwa. Adabu ni hana lema bizanongo lionizo bani kufikiri kama nusi wa babu fubahi asili pia ranzo watoto wanu wasome watitoka jema zuki wao ya ukampaka unikeralizi wizili nende na dem yenu ndera siyo lemano kana yo haki ukabambu ya hema zuki watu wawamezi wanja waru mazidara wemeeno ngrebenruane no wende wademu sisi si wana nembana inu ya ukana watike harumezi awingia waba mwono hamade demareri hali la yakata maziwa awaba he demareri tsa iyo asime prespipu wabo babufuaho unu kuturuma wanikamba hinu lihasa ho hinu kutukaza ulomba hinu mwanama mtukufu aminu unika inutia banu ya kuru hinu unika kuru ya 14 kuru ya kabanu ya 13 mwanama mtukufu gotukana shaitsi ya ruhaba hanu wake kuru ya 13 ya wangana wake kuru ya 13 Wanama mtukufu war aminio kana inde baha zikao ya sababisha lelori tumjaharu mapiro rare mahodi hamade de mazuki watu mane mazuki watu mpaka wende wade mru yo hunde mbendu ababa hete marita yo sati tangai ike afara hiyo yabo garazoru usise bagarono mwana tso yulone wena yabo oi de mwana oi kumtaha au hajija au si mimi inuba hatinku hakanati kati fungwaho gendarmerie baada ya wanga wa gendarmu yako gendarmerie ambange na mwanashe wahe ya twanzaja some simambio kaka batatambata bupaskwe mimi hena mndu wanzaja some na jeni msomeze azizini wajelia hajatso igevanu Mwenyezi Mungu dojelia jasome ababanga monao wala ringaye saiyo sidofikuru kabanu mubabu fubahi murahanuwa vanu ababa hatsaiyo Desire Allah herna amani ababa ngono inude demare direct normal map vanema hindu akazavo waihindi noi nubateri yeshilindi nubateri abori ramuero si yenyewe wangu bateri boku amba bateri Bone sokana Ndomboga rada Inga monao Abuba hizo ngofu analisi wasa zikiri hao wali salisi arazoru uzi sababi jahula ru sababi armaye ni garanti ya mwana wewe utojirika garanti ya ukawerwa mwana vanhu mezi mingavi au nti ungavi utoshina usomesa ilmu inu armaze romozi vanu mwana maruma hasi amanda zinu zinu zokazika na udziro shaiba kishokana ne jitihadi ya mwanadamu yomratsa hao akekale lo hatsa inu achaba ajaone sokana inu demarel inu mismari ya witi inu kontaktwe abamu aminu kanado tsokaya fungue sheba kisha yankilia mimi ikamo tolona jitihadi harumama hawa kamili
yabo deja hasa wendo efanyana bricoli yashinda unda mendu yedila nikaha kubali haukaneka parce que nous iso nitsifanya maha minji vanu atifanya maha minji vanu parce que shetoshika iziro shejitihadi yangu ya katika hanza nsikeje mazuki wangu ya udonji haruma milango nerema mlango wa siasa nemea no ilinje na de wangu sonokaya emasulati ndayo manaba numruto mea mruto mea na zuki wangu patende hela he dunia ina mruya tsotsa muhajara shao kale lonje nende nabo sherali siwizili banga mtoni de mwana mamtukufu fulani tina fulani amonokana karjanza ndongo amadi zwede mano kana rjihundu babanu amada banu akana banu zembana kaundori wanao rikoshemezo kana embaye zinu ndio ya peu animida josubuti nambe ukambaye zinu ndio ya peu wakati tuha mtapalao gamtapalo shase ndongo kazi tsukiri shema skitifu maziro ngoto parsa wanduka wanzombe mbaye zinu ndio ya peu no kwa tsutuha watapala hamandami yoto ali akana no muwe mimi tsijuhanga mtapalo mtsahe ni urembenu nle yabongeka zijakiri kabajahazi hapo wandu watolo hazini hapo wandu watoliwa yabo wajibu bangunje banu njinerve na mbembaezi ya peu inu mbaezi ya makriminali inu ibana abo njone sokara isajo kai zingio njema ye hazini jo shina yulele meshafu aika engesa jokari kana daula ya kawaida ani paske banu zinu inu mwengo ni mwe hatwari ni koyonesi banu haruma wana hasi amanda wanu banu engesa jokangari kana daula wangu amanda sikauri fubu jambayoni harumaze hasi zinu daula banu wajokiri wabuwa garage ya hao halafu baka percentage ya hatu ani warirenge renderdo paske banu hate magari yanu yejojo mkini daula wabuwe garage matalani magari yanu yabonga jawo ho garage hula yabo kama thalani bangu mimi ngamina salary ya mbendu fulani awe daula wahundu bangu mimi tsihundu shaya wesa hiyo ngawila garanti ya ukanale longa wila mitueli parce que badule lomri ya jaba mruha jaha koza abode ila mbabi ka mruha hundu jana mruha rudendo lopitali kao kaiti abo yomwengo ni mwe hatwari nziro suala nazo luzi serana jaba mpango watu ulu ye obanuli obanu kujajo hutajia msaada harmwana nyo ya husuza rongo zinu demareri zilo amando wananya solo ulaya ikawa buhamrama mwazahereze demareri zinu jolo zipanga no zihuza ye onoje fikra yo kahundu mrama mwanza contact wazawena mfanya hazi ndio kapre mfanya hazi au banu hena mwanadamu ya joka tayari au karter fanya hazi yotsi fikira bya kanade hadi yo dokonja poro za msaada japoro shindana za msaada ukanande hadi yo yomi miona hama yonziro ani le bumba langu heli la hera ngotasi yonziro to shindani pare mwana mani mwambe okasi kwa zabendu fulani ani rahani le bumba ilo rahani japoro shindani paris shane kaba jamana damu anipara jelu kanga bandu wenji wakauni para tanzari fanye hazi sha gojuo domnyanya hwanro ho ulaya bangu ya hwanro ho ulaya kabala mrulo ulaya ikaha hambia ndongo mrutswamba ewa shamdu kaparo kubalu kabala zosa kweli mrutswamba ewa okay ile kali malamu isola ho no wasu wa hajanza ulibe lokal malamu isola hangu mtoka kusudi jeri fanye mna ramaseze kali malamu isola hangu mtoka kusudi jeri fanye mna interview woi riwonese ukaya Allah ina mruna juu ya jitapilie baba no mjitapiliwe wo muhimu wono mnapata woi sihaba alhamdulillah mtusaidia tufanya zangu waiti waya mashallah waiti waya ni mwana mamtukufu mwa umuroni mashallah alhamdulillah ya ukaulaya aibonge hatson tamani mnapata woi ngusaidisha zangu bongenga mumshukurio kana ndiye faida ibonge ndiye faida sha ngem amino kana sina nongozi njikati do sokari ka kusudi lifanye mna elema woi ilowa komori wa elewa kana banunutsi sababu fuwa bure na upara hena mru ya mtoja some mono hazi ya titoka mezi ya mado wamezi mazuki watu mru ya jakensi banumru ya some watino kana mru halibimba hiyo okay abo yabo rangula abo umpango ramfanya kazobanu na upara ya mashababi ikao walohunu walo msabala kajaga refundi desire wasomemna haziun na uparawa na nyasi walona nafasi ikaonga ubonze watanya bazibana desire ili wabwe mnashirika mtiti okabo wasaidi ya ummati okaarjo kezo mbozinungi zo ulasha kasunda wandu wazibe habano au wazibe hao shanamba bizaro hofu
Wengeavo mtumparani nywana nyasi msaidie kwa shirika la Fundi Desire. Wassalamu alaikum. Nge hamade hali yoyo marhaba menjinyo andukaundo mwaka uridunga kutoka na inde jitihade ya hatu kana banu sitsa haikauru lelo andu atujofikiru kana banze karavati zila andu adwe shinda welewa ukana ikatsire me karavati muone kanti yo haki ukananga mona urangubo tasina kanti banunga mona we mihono yangu kao amamru yakabtsimbalanda haumru yakabtsimba shiyazi shawe kati jabo jioni balatsire memba karavati yangu mratsa mbebala hai balatawala balangwa sedilwa une daula haki sijao mnadwe shinda mriye fanya mriye compare baba no si usimbuha si ujaritsaha yere nderi rumia ibonge ka wajibu skwalelo inunso jani moneseni babe namna rieshio ya ukana sisi wandu otokarila lebas shasi wandu ukana rijuhe rijitapalie maisha ya usiku ya hatu aukananga aminukana yoti kawaida eka rili wa munda wahe mazuki watu bandu ya mazuki watu kao wajeha nsukana kwa nahula watinokana wadea ngewa hunde mbendu wale kwa nahunwa kwa nahanga walo wandu washe shawajeha nsukana ze kufuru za hao izonde za rendeha do mariziki ya usiku ya hao wange sisi wandu wa mandasi yo wajibu wakana si ujar mwale bangoli nuna dinadi haukana emana ramba ukana ngartsa hao daula ya haki de hali inu mwanamko mori ya juhe ya jitashie maisha ya usiku ebonge kawajibu wandu wa mandasi so jari mwone seniri msubushieni hata si jema rimwambia nukana ngasi hozumani hamade elu ananyasi wako zamba shamnyezi mgungu jori jenlia arikunda nena heriri waswili wandu watumao nade zensi za bonze rendera ke harumao usimbu harumwezu mazinu kamu wavenze ebonge kawajibu so jari msubushieni hata si jema la kheri nasi ikao ngar aminio kana nyiwandu mko uniswitene au kananga aminio kanange bido mwana mkomori ya juhe ya tsahe mbendwa hula karjaka na ndongo za kipolitiki sharto ka ujari mwaneseni namne kao dorifanyao zila mbabiza hazi ikao ndo tsongezao riundu mbendurili ikao ngamonao zinupia emanari ko ujwarishe meza de zetangu zinziro neze maisha maziro kanange bidio mwana mkomori ya hundre hazi hula eka hundu hazi hula haliwa abodo mbaba hanu ya jorudia ni kurudie ya nambio kanange na problem le garla sha imahu izuniwe manari ko shemeza ukane maraiya watolo hazini abamu aminu kana heni ya tolo hazini abo tolo hazini haukeka kaja hundra ya nerea abo bangunga miharuma hatwari ukanabo tirende ya mbure hebo ngede bano kane yo wajibu wandu amandasi ritso jabanu jerimone seni rimbirili yani kana tasi jema la khair nasi inshallah ngatona na wakati wa satsena marhaba menji watukufu.